kapayapaan at kapisanan ng labis Kaya nga ang tinuloy. Kagurang kong kapatid ng Kristo, ikinaraman na rin ang karni kong nilabas, siya kalaging kay matamong puso para ikapagmasusya ng misteryo ng kaligtasan, agipanan ng iyong itingmamang sa Diyan, diyan matantang ng pamamilatan ng gabang kahayag at pamagpenitensya. Ngayon kanalit itikot ng Betty, at pagmulan itulala iting masusing kakilaganakan, kasametong ng kabilugan ng kabanalang kulungan inet o yaku. Ikristo rin yung itong kalupe, kayong sunod, panilatap na yung kayong sun, at yung kaya ang Mesiyas, at kay Laso at kay Sutingin. Ipit ang piwalayan ng teknik ng pagkakabos at ang kabayaran tayo mabilan ng pagbiyak sa pagdayanan. Kasamayang natin ang nilasa ng krus. Alanas anang nilakayan ng kamdaman, ikay makakasuling mebiye at panibayong kahit diyahiye. Binisyon na tala po rin kayo kalaspas. Manalangin ka. O Diyos na may bayang lupo, agawa mo ni Kema, ingandisyon mo, reting kalaspas, at pagadalan mo lang. Ingaloy timang ko lang ang pagkasyan, ini Kristo yung Kema ng dalapangagos at ari. At ukyan niya sana imit mong katakan, at misalado ang katanong niya sana ng liras, ingamanan ni Bayo at Dalangang Jerusalem. Itiyagang ni kapamilyanan ng Kristo, Jerome. Amen.
bago tinawagan yung balen at pagulmilog ko king balen. Manati ko ang itong biser mas no pabitasang misaken makatatiyan. Kalagang niya pagdalayan eti nuating utang kelayo kahit pakalagang niya yan sabihin ko kailangan ng maestro. Yung tuburan tinakanaga at isnadla isabla at limang makanato ng sinabi ni Jesus Kareta. Kabang pakalagan din siya rakas mo, di makimanditi ang kakareta. Ba't pakalagan niya yan? Kailangan ng maestro ang aming ang may kibat. Diragan ay manitay ni siya rakas mo kung Jesus. Kaya ba't pinihiro ng karelang kalaban, bulot ni Cristo Asno, dahil na sinokal sinabi Jesus. Kapandaran, dan pangguling tao, ng karelang kalaban, indaranan na. Inang dalapit ni Jerusalem, kaya bang lagi ay danan, pagumi at indibis ni Puntong Timorico, isang lang pagkatang mamatabi tayo, di ko lang niya pasalamat ng Diyos. Upulian din mas kanasiwala para kalit makapagmula ng lagi parelang tengala. Ngarang tupulyo, luwaging amin na repulyo, tingayunin dito, kabayapan imanwat tingaya, tingakatas-katas at dalawa. Kanina rin makita ng Pariseo, makakas na lang muna, king Kemaldan, nakaka Jesus. Maestro, patok naman mo rin kaya mga Medyo ba ni Jesus, nungkot nang lain sa pinagpupero, di mismong bato, kinaring asipulyo. Imayap ng balita ni Kenatang kaligtasan. Kapunikin ka, O Kristo. Ayap abak po kenyaman. Kalitingan ko kematayang upisan, ikenatang mo panalaparting ko, kalitingan ko anong bumarin kaya katalang bibindisyonan ay kaya matakang palastas. At kaliting bibindisyonan talagang kaya matakang palastas na niyami pupulyo mo. O sana ng aking gabit. O sana inari ng ginunang Yesu Cristo. At hindi matakang masikan ang pupulyo o sana at ganaman tayo ng Yesu Cristo. Inguli ang sabihan yung pipilihan tao. Pipilihan tayo ng sabla-sabla, pipilihan tayo ng nagtiga-taga, yung pipilihan natin pa rin sablang dapat, isipan at dapat natin kaya matang pangibiyari. Sa lapin, panitimang ko, pinamo sa akin na sport. Sana dyan kaya matamong pulyo, manibatan natin kaya matamong pinudugan. Ulit-ulit kaya matamong pulyo, manibatan natin kaya matamong pinudugan. Kaya mamululukiting agos dahil makakal tao, ngunit mabagyan sa tamong manalakaran. Manalakaran para ihapon dito. Manalakaran para imayat. Manalakaran para igalakak. Manalakaran para imasarese. Sana manitingagol ang lugar ng pagposisyon namo. E namo sana pakilala kalisang ng mga natin kaya namo. Huwag sa akin tuti, menimong Domingo de Ramos. Sana at akitang parintela na damatawang manakit kaya matamo. Kaniting agongiti, tutuki kami. Aliwang mga agongiti, imperaban kaya kami kapitebe. Tuki kami tingino, aliwang mga ari ka rin budyo. Nunirang mga ari ni, yung ari ni Tibale-Balemi, yung ari na ni Parokyami, at yung ari na ni Keramin, tao. Sana kanitiwado mo ka rin, makasulubopin mo rin mong aluto, at agirami, kings mo kasagitan ng ilo. Ato kaya tayo, alibang kaya lumiti, kunya kaya kaya naman, imaluluta mo, ang ibiyete. Kaya kanitiwado, anong tuwarin sinuman tayo, kings mong dalan, pagpunta ni Kalbaryo. Maybe always to start, pinag-ibig. Pilihan ng apagin mo, pilihan ng ayaw, pilihan ng masarese, pilihan ng maging maganda. Yan yung lumapit lang ng ipapayaban, dahil ipapayaban kang Kristo, kaya matang may ngabos,
Tumuna po kay Kapitan Lilian del Soriales, Kadwapo Directors ang mamasa ng parokya, Katulong mo rin katamang Bobby, Kapatid mo rin Kabuto ng Siyopis sila po sa kada ng pari, Kapatid mo rin katamang Bobby,
Hosanna, ikakatas-katasan, nanakaepeyo, ikakamalahal ka, Kristo Hari ka ng senubukan, at inumasikot ng memorya. Hosanna, Hosanna, ikakatas-katasan. Kapulian
Kawa naman yung mga
Pagdating sa simbahan, dito sa likod ng pwede. Yan, dyan mo na. Dyan mo na kayo.
Pwede ang election ka ng ano. Nakabukas? Diyan, doon, doon. Hindi, doon, hindi, doon. Hindi ko, dito mo nalalagay. At inumasikat ang memorya. Hosana, Hosana, pinakatas katasan. Memorial, Hosana, Hosana, pinakatas katasan. Pinanaka-Ebreo, lepagdang malabalda, Kristong hari karelang selubungan, at inumasinggan ng memorial. Hosana, Hosana, Opo, mag... kakatas katasan. Pinanaka-Ebreo, magandang sangang olivo, Kristong hari karelang selubungan, at inumasikan ng memorial. Hosana, Hosana, pinakatas katasan. Pinanaka-Ebreo, lepagdang malabalda, Kristong hari karelang selubungan, at inumasikat ng memorial. Hosana, Hosana, pinakatas katasan. Sorry, sipig ka tayo. Malapit na namin. Woo!
Palugan na tayo sa Dapat kung ito, papabless pala sa
talakad tamo po para king prosesyon panlo. Manalangin tamo, o mayupayang tutu at alanganggang Diyos, binyemek king meto ke tawan ni Yesu Kristong ke kaming talapan at bus, ban maging udiran niya king ganap a kapakumbaban, king pamikatawa ng tao at king pamidaw na king biyena king krus. Ti paraning malmong kaburian. Sopan mo kaming makaibiye patutu dikil keka, king kapamilatan ning pamakitudad mi kaya, at gawan mo king matampang mirakayanan king kayang pangasubling mebiye. Itiyadwan mi keko, Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, amabiye at magari kambe mo king kametunganing banal Espiritu,
manggaman king ngaranganga. Amen. King mitmong kasal pantayanan at malalam akapanaligan, makiramdam tamong eni King Amano ning Dios. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ingginong Diyos, sinanene ing laku, antimo king metong amagaral. Banketa, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyesi kananlub, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam. Bakong tumingid antimo ing metong amagaral. Ingginong Diyos, biglat na ako balubog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus, inapagke ing gulot ko, karing mamatbat kanako. At ding pisngi ko, karing manyapulot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, enako tatalaban ning karelang pamalmura, uling ingginong Diyos, sa saupan ako. Inya, inarap ke ing lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko, king eko mibili, king kamuran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ting sablang manakit ka ko kalyanda ko, pipiling dalaring buntok da, at pituya-tuyara ko. Narang sasabi, ing ginuyang kekang penaligan, bakit ngeniye nakapapansinan? Nung kalaguro nakapin, bakit nakasagipan? Pandurutan da ko ding aso, kukob ko banda ko, ding maro katao.
damat ko bisbus dala, pati na ring bitis ko. Kana kong butol, kakulang abilang. Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. E kasalalawot ka na ko, Ginoo, datang nakangagat, o tala pagligtas ko. Salita king lagyo mo karing kakong kapatan, at ikaing kakong purian, king karela ang kapulungan. Ikong makitakot king ginupuryan yem, ikong sablang nahinang ako, para ngalan yem. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? 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 Pamamas sang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Filipos. Bistaman, at kaya ing pangadiyos, makanyan man ena inang kaminan ing kayang pangapante king Diyos. Bagus, linubas na ing kayang sarili king sablang kamalan. At kinwana ing aske ning metong aalipan. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang may git karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan, king metong akrus. Dapot ing Diyos naman, pinukne king matas amatas, at dininaning lagyu amimigit karing sablang lagyu. Banketo king lagyo ng Jesus, sukat tang siklod ding sablang tud, din karing banwa, at ding ketiking labwad, at ding king lalam ning labwad. At ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Heso Kristo, yaing Ginu. King ikaligaya ning Diyos igpa, ing amano ning Ginu. Salamat, King Dios, parangalan tayo ing mayap a balita.
Jesus bistaman Diyos siya, pekababa sarili na, meking mistula, yang alipa, kadyosan ke, yang libasa. Katas-katas na bilining Diyos, inilan lang yung migit king sanupaman, at ting sabla keting yato at lalampa, yang puryanda. Taong tutuyang neyaki, king tauya nekiwais, at signad larapan ay ayagda, king yarapan ni Yesu Kristo ginuya, king ikaligaya ning ipa, ning Diyos ipa. Ing pamaylasan ing ginutang Yesu Kristo agpangkang Lukas. Inyang miras na ing oras, Jesus at dingkeyang apostoles, dinungutla king lamesa at nga na karela. Masipit kong penaya ing akasudura kayo kaniting apuna ning Paskwa, bayo ko dumadan kasakitan, uling sabyan ko kaya kayo, ako mangan pasibayo kaniti, hanggang mirinan pangatupad king pamagari ning Dios. Kay bat nanita, kinwane ing metong akalis, pepasalamat ya king Dios at ngana. Tanggapan ni iti at minumkongan, uling sabyan ko kaya kayo, manibat ngeni, ako minum alak, hanggang datang ing pamagari ning Dios. Kay bat kinanwayang tinape, pepasalamat ya king Dios, pemiraso ne ing tinape at binyene karela ngana. Itiya ing kanakong katawan amiyain para kaya kayo, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman ing depatana king kalis, kay bat ning apunan at nganang sinabi. Iting kadis yaing bayong kasunduan, ami patibayan king kanakong daya, ami bubu para kaya kayo. Makanyan man ing magtaksil kanako, makatumpak yagamat kadupa ko ketiking lamesa. Tutupin ing anak ning tao marapia king kamatayana, anti mo ing telagana ning Dios para kaya. Dapot kadudo neng tutu, itang tawong magtaksil kaya. Kanita migmula lang mikukutnanan, nung nino kaya karela ing makagawa king anti kanita. Melawos mi tuwala naman ding alagad, nung nino karelangan ing pekamaw lang dili, dapot nga na karelang Jesus. Karengentil ding arida idaring pagino karela, at detang tatalanupaya karela payaws lang darapat mayap. Dapot kaya kayo sama kanya ning mapapadiari. Bagkus ing pekamaw lang dili busalyo, maging antiya mo sang iya ing peka malati, at ing mamuntukan maging antiya mo sang metong atalasuyo, uling nino kareng adwa ing maygit maula, ing makadukduk ing lamesa, o ing magsilbi. Agyang makanano ing makadukduk ing lamesa. Ane, makanyan man, at iko keti busalyo antimong metong atalasuyo.
Ikayo ring tawong dinami mitmong katapatan kanako, karing oras da rin kakong kapagsubukan. At nginiyang pangkuke kayo'ing pamagari, antimonong makanano ng inampang kako, ningig pa ko. Akasulura kayong mangan at minum, king kakong kayarian, at tukdok kayo karing trono ban mukum karing 12 tribo ning Israel. Simon, Simon, Satanas, sukat mong abalo, mirinan niyang kapaintulutan manyubok ke kayungan. Antimonong makanano ng babalusbusan ning orterano ing trigo, bani kawani na ing sepo. Dapot ako penalangin da ka, bani lubos madaig ing kasalpantayanan mo. Inyakabud mibawi ka, ika naman sukat mong patatagan, ding kaya kang kapatad. Mekibat ya i Pedro. Ginoo, makasadya kong dumami kay ka, anggaman kisukulan at king kamatayan. Jesus nga na kaya. Sabyan kong tutuke ka, Pedro, bayo ya tulawok ing manok ing aldoyti, ikakwa mo ng adingad at dungukdo, king ika, balo mo ko. Kaybat, nga nang kinutang Jesus karingkeyang alagad. Kanitang tiburan da kayong alang darala na bulsa, o kadupi o sandalias, migkulangan kayo, king nano paman. Ali kami! Ngarang mekibat, Jesus nga na karela. Dapot ngeni, itang ating bulsa o kadupi, idalane, itang alang talibong pisaline, ingkeyang balabal, at sadiyang metong espada, uling sabyan ko kaya kayo, deting amano ning kasulatan, kailangan lang matupad ka na ako, may bilang yang antimong metong ya kareng makasalanan, wa ing sabyan ning kasulatan, tungkol ka ako, matupad na. Ding alagad na ngarang tinambayan. Gino, at tila kiniring aduang espada. Nga nang mekibat, Makagyo na yan. kaybat na nita, mekoya king syudad, at mintaya king bundok daring olivo, antimoing sadyang daraptana, tikyan dering kayang alagad, iniyang karasda ka rin nga na karela. Manalangin kayo, ba kayong emasawol king tukso. Di nayuyang bagya karela, at indayong kabasibas batu, at karin siniklawod yat menalangin nga na. Igpa, nung buryanan mo, idayo mesa ka kuing kadi sa iti. Makanyan man, adiwaing kaburyan ko. Nunay kaburyan mo, yaing matupad. Pepakit ya kaya kanita ing metong aanghel, adinatang ibat banwa, baneng pasiknangan alop. King sindak amamupot kaya, lalo yang menalangin masapsap. Ing pawas na anting dayang maragul apatak, tutulo king gabon. Tinalakad ya kay bat ng menalangin, belik dano ring kayang alagad, at disna na lang may nga patuttud king matinding lumbera, nga na karela. Bakit matudtud kayo? Mibangon kayo at manalangin, ba kayong emasawol king tukso. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, iniyang ding dakal ataw dinatangla, at Yudas ametong karing 12, ya ing manimuna karela. Linapit ya kang Jesus layo neng inuma. Sinabi ng Jesus kaya, Budas, king metong waring uma, ipanganyayame, ing anak ning tawo. iniyang ding alagad akayabe ng Jesus, ikit daw ing mapapalyari ngarang sasabi. Gino, gamitan mi no puring espada me. Ating metong karela, tinigpas ne ing alipan ning matas apari, at apingas ne balugbog awanan. Dapot sinalabat ya kanita Jesus at ngana. Gusto na, Tikil ne ing balugbog ning taong mesugat at pepakayap ne. Kaybat na nita, Jesus migsalita ya karing pamuntok apari, at karing kapitan daring gwardya ning templo, at karing makatuwang dinatang darakap kaya. metong kuwaring turisan, ngening dinatang koketi, paka-espada at magdaladalang batuta. Kaya beyo ko king templo aldoldo, dapot eyo kubitasang aga na kang dekap kanita, dapot iti piningaldo iti para ke kayuya.
iting penandit amimira ning upaya ning karadumduman. Dekapdane kanita at tikire king balening matas apari, i Pedro makatukiya, makarayong bagya, migdapugla libutad ning patso at i Pedro may kiyabe-abe karela, king pamagtinguru arapaning dapug. Kabang magpatinguruya ka rin, apan sinane ning metong ayipus a babae, at peka pagumasdane, at kay bat nga nang sinabi. Ing taong ini, kaya niya naman. Dapot ti Pedro lingad na iti, nga nang sinabi. Babae, kay man nakakilala in taong yan. Kay bat ning mapilan a pinandit, at ina namang aliwang may kapansin kang Pedro at nga na. Ika, metong ka naman karela, ale? Dapot may kibatya i Pedro. Aliko, abe ko. Kalabas ning metong nga oras, atin metong pang mapilit sinabi. Apipilmi ko, in taong ini, kaya niya naman. Uling metong yang Galileo. Nga nang may kibat Pedro. Abe, kuman balo nung nanoy kekang sasabihan. Kanita mo rin, kabang magsalitaya pa i Pedro, tinulawok ya ing manok. At ing ginu, melikid ya at mikitla paglalawe ilang Pedro. At i Pedro kanita na aga naka itang sinabi ning ginu kaya. Bayo ya tulawok ing manok king aldoyti. Ika, akwa mo ng alingad at lungokdo, ing ika balo mo ko. Linwalyat meko king patsoy Pedro, at menangis yang makanyan-kanyan. Kanita naman, ding taong magbante kang Jesus, pigmulan ding pitaru-taru at bitbatan, dininan ding kapirosa at ngarang kukutang kaya. Sige na mo, hulaan mo, nino'y meratod kaya ko. At nung nanu-nanu pa ing miyaliwang kalibakan abintunda kaya, pangayabak, mi pulong laring makatwaning balen, at ding pamuntok apari ding eskriba, inarap de Jesus king karelang kapulungan, at ngarang sinabi kaya. Sabihan mo nga ni kaya kami, ikapin ni Kristo? At Jesus may kibatya. Sabihan ko man kayo, ko mo rin paniwalan, at nung ako naman ning mangutang kayo, na ako man pakibatan. Dapot manibat ngeni ing anak ning tawo, dukduk yaking wananing Dios, amayupayang totoo. Ilangan ngara kanitang sinabi. Buri mo sabihan, ikapin ni anak ng Diyos? May kibatya Jesus. Ikayo mismo ing sasabing akupin. At ila ngara. Nano bang patutong kailangan tamo? Ita mo mismo, dimdam tamo kareng sarili ng labi. Ing kabilugan akapulungan tinalakadya, at delare Jesus king arapan ng Pilato, ding makatwaning balen, pamuntok apari, antimurin ding eskriba tinalakadla, at delare Jesus king arapan ng Pilato, karin pigmulanda ing karelang dalom, at ngarang sinaksi laban kaya. Ing taong ini, arakap miyang nililine ing kabilugan ming balen. Tuturunong sukat mamayad buwis kang Cesar ding tao. At pabansag na, kingya ing Kristo, metong yang ari. Kitang ng Pilato kaya ing anti kanini. Ikapin ni ngari daring udyo. May kibatya Jesus. Ikayo na mismo ing sasabi. Sinabi ng Pilato kanita karing pamuntok apari, ampon karing dakal ataw. Ala ko nga kakita kaso, laban king taong ini. Dapot ngarang lalong pilit sinabi. King pamanuruda kareng tao, susulsulan may magalso ing kapilugan na Judeo. Migmulaya karing Galileo at ngeni mi parasne ang gaketi. Inyang dimdam ng Pilato iti, kitang na nung ing taong iti tubuya Galilea. At inyang sinabi ra kaya king Jesus, ibat ya king teritoryong sasakupan ng Herodes. Peparalane kang Herodes at sumu naman Jerusalem, kanitang panahon na ito. Metulaya i Herodes panakit na kang Jesus, uling malambat na ng paninasa ni ngakit ne. Pablasang manibat kanitang abalita na ing tungkol kang Jesus, bisayang makatangal karing mala adarapta ng Jesus. Inya i Herodes, dakalya pengutang kang Jesus,
Dapot Jesus, eya may kibat kataya mo mang amano, ding pamuntok apari, antimurin, ding eskriba at ilukarin, mga pali buntok mamapagsumbong laban kang Jesus. Kay bat, Herodes ang ponding gwardyana, pigli bakdet pituro taru Jesus, pepasaluran ding barong ari, layo neng pepabalik kang Pilato, kanita muring aldoita, mika sundulang pasibayo ri Pilato ang pon ni Herodes, pablasang sadyalang mika sama, king panahon amilabas. Pepayawos nung mitipon Pilato ring pamuntok apari, ang ponding makatwaning balen, at ding memalen mismo, at nga na karela. Delaya ka na ako in taong ini, at ngayo king gugulwanot sususuran ding memalen. Ngeni, ako mismo sinyasas ke ngarapan nyo, at ala kong kikita kaso laban kin taong ini. Tungkol karetan sa sandaliyo laban kayo, makanyan mo naman, Herodes salayang kikita kaso laban kayo. Uling pepabalik ne kanako, lawan nyo, alayang depatan amanga intulit parusang kamatayan. Inya, pabatbat ke at kaybat ipabulos ko ne. Dapot ilangan kinulisak lang anting metong. Ipapatay ang taong yon. Ibulos siya para kaya kami Barabas. Ngeni, ibarabas metong yang preso ang makukulong king sukulan. Pauli ning metong apamagalsa apepasari na king syudad. At pauli ning pamakamate tao. Ipilato, ena nananan ing ipabulos ni Jesus. Inya pa si bayo yang miksalita karing dakal at taong at syukarin. Dapot lalo lang kilisak. Ipapako making krus. Ipapako making krus. Miksalita yang katlungukdo karing tao ipilato. Bakit? Nanuwaring depat ng marok. Ala kong akit al kaso laban kayo. Ang mga itulid mo sa kamatayan. Inya, pabatbat ko niya mo at kaybat, ipabulos ko ne. Dapot ila, lalo lang kinulisak hanggang binit da, at pilit dang adwan ing ipapakuya king krus. Migwagi ing kulisak da, ipilato kanita, sildak na ing kayang sintensya, ing karelang adwan mirinan dalan. Pepabulos ne ing taong burida, ibarabas, ame sukul pauli ning pamagalsa laban king gobyerno, at pauli ning pamakamate. At Jesus, binyene karela barang gawan kaya itang burida. Kabang tataryan deng palako Jesus, may kasalubong lang metong ataong milagyuan Simon, at tubo ka rin sirine, papuntaya Jerusalem, ibat ya king baryo, dekapdati at pepapusan de kaya ing krus, at pepakargare kaya king kagulutan ng Jesus. Tukitok yan dering taong tutong dakal, kareti, kabilang lalaman ding mapilan ababaing tatangis, at managulele tungkol kaya, belik danong Jesus at nga na karela. Babaeng anak ni Jerusalem, eyuko tatangisan, bagkusing tangisan nyo yung sarili yung ponding anak yo. Ampat daratanging panahon na sabyan daring tao, kapala daring babaeng ebitasang mikayanak, at ebitasang migdalang pungol king karelang sepupunan, at ding sadong alang bitasang pepasuswan. Kanita ing panahon aring tao, sabyan da karing bundok, takpan niyo kami, at karing bundok-bundukan kambilan niyo kami. Uling nung anti kaniti ing gagawan da king dutong asagiwa, nano kaya ing gawan da king dutong amalangi. Linwal dala naman ding adwa pa katao a parehong kriminal, ban patenda kagna ng Jesus. Inyang mirasla king lugal a mayayawos ing bungo, ding sundalos, pinakure Jesus king kayang krus, at ding adwang kriminal karing krus amingat ba ketang kang Jesus, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili, Jesus penalangin no retang sundalos. Igpa, patawaran mo da, uling erabado ing daraptanda. Ding sundalos pirakera-kera ing imalan alikas da kang Jesus. Mi papaningal mala, ding dakal ataw at ilukarin manalbe kang Jesus.
Ding mapilan ka ring pamunto ka Hudyo, a makabusal ka ring tao, piglibakde ngarang sa sinabi. Linigtas no ring aliwa, albenta mo ngeni, nung agyo nang iligtasing sarili na, ang tinaning yakanu ing Kristo ning Diyos, akeyang pinili. Ding sundalos me kiyabe-abela naman king pamamalkara kayo, lepitan de at inalukan deng alak amaslam at ngara. Iligtas mo ngeni, kaya kang sarili, nung ikapin ning hari daring Hudyo. Atin metong akaratula a binirira king kabuntukan na, at antikeni ing makasulat ka rin. Itiya ing ari daring Hudyo. Pati na itang metong karing kriminal a kayagna ng makapako, may kitambulog ya king pamaglibak kang Jesus. Ewari ikayong Kristo, iligtas mo ang sarili mo at pakiligtas mo kami naman. Dapot ita namang metong a kriminal sinalabat ya at inamanwane nga na. Talagang alana kang takot kin Diyos, para pareho tang makapako king krus. Dapot ikatang adwa, sukat kay katang magdusa, huling pengayin tuliranin kay katang depatan. Dapot ing taong iti, alayang depatan na anumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sa potang miras na yung pamag-ari mo. nga nang mekipat Jesus. Sabihan kong totoo kaya ka, ngeni mo ring aldoy ti, makyabe ka kanako, king paraiso. Iniyang bandang alas 12 ning kaugtuan aldo, mitdaya ingaslag ning aldo, at meralumdum, king kabilugan alabuad angga king alas 3. Keta naman kilob ning templo, ing tabing megabakya adwa kapiraso king libutad. Jesus kinlisyang masikan nga na. Igpa, karenggamat mo, ipaniwala king kakong espiritu. Kaypat nang sinabi ti, may patadya inawa, siklawod tamo po. Talakad tamo po. Inyang ikit na ning kapitan daring sundalos ing mepalyari, pinuri ni ing Diyos at nga nang sinabi. Tuneping alayang kasalanan in taong ini. Ding taong makatipon manalbe ka rin, pesi uli langan, durugdugan doring salura, king pangatalabandang puso king mepalyari, ding sabla ng kakilalang Jesus at ilo naman ka rin, babatyo ibat king makarayong bagya, antimurin ding babaeng minantabe kaya, manibat pa Galilea, ikit da ing sablang menga palyari, dinatangya kanita ing metong a miyembro ning Sanedrin, metong yang taong banal at matulit, milagyuan Jose, eya kinunsinti ketang tingkara, at depatan king kayabe na king Sanedrin. Tubuya ka rin Arimatea, metong abalen ning Hodea, at metong ya karetang maninayang manakit, king panyatang ning pamag-ari ning Diyos. Ing taong iti miksaryaya king arapan ng Pilato, at pekisabi ng kuanane ing bangke ng Jesus, tinggal ne king krus, at binalot ne king metong asudaryong linen, at binili ne king metong akutkutan, alinukip king batu, kutkutan yang epamegamit kenuman. Aldo Viernes kanita, ating Sabat malapit nang magmula, minantabela naman kagulutan dariyo sering babaeng tuki-tuki kang Jesus, ibat pa Galilea. Ikit ding kutkutan, at ikit da nung makanano reng binili kilub na ing bangke ng Jesus. Kay bat pe si uli nala at sidyado ring sangkap at mira para king bangke. King aldoning Sabat pepay nawala, antimo ing yuyutos ning batas. Ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tamo po at makiramdam king homilya. Maya pa abak po kaya kayungan. Ating metong spiritual writer
Father Richard Rohr, nga nang sasabi ka rin kayang libro at ka rin kayang mayayadiwang talk, suffering must be transformed. Because if it is not transformed nga na, it can be transmitted. Suffering must be transformed. Because if it is not transformed, it is transmitted. Aintindihan niya po ita? Aintindihan niya po ba yung kong sabihan? Makaniniya po ita. Lawan niyo po rin pamanugadiyo. Kimpalageyo nukarinhados menibat. Posible ating kang sakit dub, karin kaya kang pengari, anyang anak ka, anyangeni adala mo na. Nyangeni mana-mana. Minana mo, pamana mo king kaya kang anak, tama na mo naman king kaya kang apo, hanggang manandangan, reng ega na gana. Makanyan mo rin, reng adiwa kaya katamo, at tinda namang authority hangups. Itang potang lawan mo da, karing-karelang boses, karing boss daking kumpanya, karing-karelang kapagobra, elabis ang paisambot. Bakit? Uling ating panawon king beda anong nuka rin, ing tatang da, at tindang issue, king balang metong at metong. Keta manibatan, ing authority hangups. Anong nuka rin, ing metong ayanak, o ing metong atawo, abisang paydaig, buri na maging boss yan naman at potang kakamwanan me, abisang magpakamwa, bakit uding naintindihan nung makanano itang mismong sitwasyon na ita. Kaduguran kong kapatad, siguro kanitingal doon nung nuka rin, pag masosyan tayong Domingo de Ramos, yung ginutamong Yeso Kristo, makaniniya naman yung papakit na kaya katamo, kaniting pamaylasa na. King kayang kasakitan, may our suffering be transformed. And how can we transform them? We can transform them by making them redemptive. Gagawan tala anong nuka rin maging mapamakadudo, gagawan tala anong nuka rin makakabos, gagawan tala anong nuka rin makasawop king balang metong at metong. At tatandanan ko pin po, ining dating director, Director Marilu Diaz Abaya, ing mayango biye, pota kanong minsan makiramdam niya yata king veritas. At potang makiramdam niya king veritas, andyang masakit niya kanukanta, nanong gagawa na, pakikwa na nga na, napakiramdaman na da, retang niya yadiwang manyad intensyon king radyo veritas. Nino na rin masakit, nino na retang kematen, nino na retang magkakasakit king karelang pamibiyabye. At bado yun nanong gagawa na, itang kasakitan na dadana na nining directorate, darawo na naman ni nga pong Ginoo para karening tawong magkakasakit. That's what we call redemptive suffering. That is what we call matatransform ya in kaya katamong mismong kasakitan at mididinan niyang panibayong kabaldugan. Kabaldugan anong nuka rin kabudya mo papunta kingala, nune kabaldugan anong nuka rin mameyang kaganapan at mameyang sikanan kareng ega na gana. Kaduguran kong kapatad, sana kanitingal do, ining kaya katang panikwanan. Instead that we will complain with a lot of our sufferings. Masakit ting biye, masakit ting pamangan, masakit ka, marakal ka panamdaman, marakal ka miyayadiwang abirya king kaya ka mismong pamibiyabye. Sana imbis na complain, imbis na reklamo, imbis na dada, let us transform it. Uling potang tatransform tamo yung kaya katamong mismong kasakitan. Emo makakahayap karengadiwang tao, makakahayap mo rin king kaya katamong sarili. Makakahayap king kaya katang sarili at makakabos mo rin kareng adiwang tao. Uling kasi king kamatutuana na pinaman, what would you do if you would complain? Mag-complain na ka mag-complain na danupang ka nang madyari. Ala, mag-complain na kang mag-complain na masakit ka, na anong madyari? Ala, because at the end of the day, manaya ka pa mo rin naman kitang papanudo da kaya ka, manaya ka pa mo rin kitang treatment da kaya ka, pero nung yung kaya katamong pamanalawik yung kasakitan, kaya katamong dadadanan, kaya katayang baywan at kaya katamong i-transform, lawan nyo man, we would not even transmit it. Instead, mas lalo tamong maging mangabos at makakabos akadupa na ni ginutamong Yeso Kristo.
anong nuka rin ing diyan po pang kasakitan na, pegreklamo king apong Ginoo, nuna ing diyan pong kasakitan na, dinawunangan para kareng gana-gana. Sana kaniting aldo mabiyasa tamo king Ginoo. Instead of complain, instead lagi tayang sabyanan, nakasalanan ni nga pong Ginoo, at pamarsadanan talaring adiwang tao, tanggapan tang masalese, nung nanaring kaya katang kasakitan king diye. Embrace them, and by embracing them, allow also other people to participate in it, so that in participating it, our suffering may be redemptive. Tandaan niyo po, pwede yung kasakitan mangabos at makakabos. At mangabos at makakabos yamin kaya katamong kasakitan. Nung rin kaya katamong kasakitan, iabetala king kasakitan na ning Ginoo. At rin kaya katamong kasakitan, iabetala naman king kasakitan da, rin kaya katamong kapatad. Kaya emo sabyan, nung marok o mayap ka, magkakasakit ka. Ing importante yan dyan magkakasakit ka. Hindi na nakang oportunidad ni nga pong Ginoo. Bangkanita, akayabeme, king pamangabos na, king meto, ketawan. Talakad tap. Sasalpantaya ko, King Dios, ipang mayupayang tutu, linalang king banwa at yato, at kang Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal ay espiritu, mibait kang nuan a Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ko king banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alanangga. Amen. kareng balang kayadwanan ing pakibata mo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning banal a kapulungan, lalo yang makiwangis kang Kristo. King kayang pamaglakbe, iba't king kasakitan, papunta king ligayo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis lo king anak ng David, king kapakumbaban, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding may bubu king biye para karing aliwa, makiwangis laking Ginong makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani tamong lulob kaniting banal a parominggo, makiwangis taking magdusang alipaning Diyos, king kayang pamandalakit, iba't king kamatayan, papunta king biye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan da, kaniting minampang king misa, Barangay San Miguel, Architect Alex Tumang and family, Attorney Silvia Alfonso Flores, Arlene Esguera and family, June Faye CJ Ganya, Efren Manalo and family, Jessie Ellen Dizon and family, June Maricel Maniago para king karelang 20th wedding anniversary, Cruz de Jesus family, Irencio Evelyn Basilio and family, Merly Macabali and family, Kevin Carlo Claudine Lising, Julie Janine Manalang and family, Eloisa Martinez and family, Ray Furley Manalili and family, Galvez Gonzalez family, Michelle Benedict Collis, Edgar Sampang and family, Henry Nukup and family. Para po king karelang personal intention, Mayor Teddy Tumang and family, Dr. Hazel Tup, Teresita Celis, Eli Gold Gorospe,
Asuncion Yusi, Mayola Maniti, Lani Alegria, Jeffrey Solibaga, Asim Sahik, para po karelang Kebaytan, Reverend Father Kenneth Alde, John Paulo Macabali, para po karing masakit, Christine Malyari, Julius Pasiliao, para po karelang Kaladwo, Eliza Onopre, Boy Annabel Quizon, Enrico Yumul, Eleuterio Tutgarda, Luriana Lencio Felisa Esguera, Teodosio Loreta Tumang, Dominador Apolinaria Dizon, Federico Senior Hilaria de Jesus, Robert de Jesus, Masiano Garcia, Yolando Alberto Cruz, Romeo Bujao Senior, Jaime Manaloto, Marita Nicdao, Cesar Senior Malyari, Roy Aguas, Nilo Fe Colina, Filipinas Ignacio Noel Macabali, Reynacio Ilinera, Celestino Luz Biminda Esguera, Leonardo Olivina Gintu, Lamberto Panlilio, Andres Yuprasinya Domingo Pagyo, Merly Pascual, Simon Galvez, Apong Narsing Mandap, Gloria Gabuyaw, Perla Gabuya, Perla, Felix, manalangin tapo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. Mapamakadodong igpa, kapamilatan ni kamatayan ng Yesus si anak mo, pepakit may kaya kaming dalan pa turok ing bialanganga. Sopan mo kaming tanggap, king kaburian mo para kaya kami. Mapamintu at mapanaligan timoya. Kapamilatan deting panalangin, makapakiraki kesana, king kaya kang biat lugod, manggaman king alanganga. Amen. Kabang darawon tayo ing sarilita mo, king kapamilataning tinape at alak, ikanta tayong dalit king pamagsadya karing ayin.
Nalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap da, harapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapanes, sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O ginuing pamaylas at kamatayan ng Yesus, anak mong bugtong, papalirya na kami sanang maging matampa harapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat na anuman, dapat itisa ng kayang ganap pa sakripisyo, apakyabutan na para kaya kaming kaya kang pakadudo at dugod. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabiya kaya kayo. At keka Tas ang yoring pinuri, puso yo, makatas na la king pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid. Sukat at makakabos ing pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ampat king kapamilatan ing makakabos ng pamaylasan ing bugtong mong anak, nebiyasi ang kinilala ing metoyato king kaya kang kamalan. At king epasabi ng upaya ning krus, sinibul ing kayatulan king yatu, at ing kayupaya ng Kristo, mipako king krus. Uudinita o gino, ikamingan kayagom ding anghel at sablang banal. Kikilalanan da ka at king mitmong tula, ngaming ang kakanta. Ikapining banalo Ginu at ing metodelangan matampanak ang pupurian, uning king kapamilatan ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pa banalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldongga king kayalbug na, ing dali sa daon miyang pangya king lagyo mo. Uudinita o Ginu, pagparalampumi, padukob mo lahat pabanal king kaya kang Espiritu, det ingayin na daralamit daraon kaya ka, ban magawa lang katawan at daya ng kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos kaya kami, king pagmasosyan mi da, reting misterios. At tatandaan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinapit, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinapit, binyaniti kareng kayang disipulos at ngana, kuwananiti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba ning apunan, kinwaning kalis, pepasalamata nakat pinuri, at binyan niya ka rin kayang disipulos at nga na,
Kwananiti, kongan at minum ko kaniti. Uling iting kahadis ning daya ko. Ing daya ning bayan po na langanggang tipan. Ami bubu para kaya kayampon para ka ring sabla. Ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapat nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Gaya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Mga sublimong medye ke kami. Inyangin ng gaganakan mi o ginuing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo ing maligayang pangasubdi ng mebye at ing pamaytas na banwa at dahil makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darami kaya kabilang kapasalamatan iting mabiyat banala sakripisyo. Balikdan me pagamwa mo mihingay ning kaya kang banala kapulungan at kilalanan me mi daon king biyana po rin ning sakripisyo ning kamatayan na birian mo kaming misot kaya ka. Pagkala mo sa akin kaming mipasiknangan king katawan at daya ning anak mo, mikatman kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Ganakan, gawan mo kaya sanang maging metong mong alangangang dawon kaya ka, at papaliryan na kaming mirakayanan king pimamanan din kaya kang banal. Muna kambiyan ng Maria, kapilan ng Virena Indoning Diyos, kambiyan ng San Jose kayang esposo, kambiyan ng mong apostol at maligayang martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatan dama, nadig kaming mirinan kasopan, alang patahan at kingarapan mo. Pagamwa mo miyaw Ginoo, ilisana nga ining pangasot mikeka, pasulunganing kapayapan at kaligtasan ding sablaki mabilo gayato. Pasignakan mesa aking kasalpantayan at lugod, ing banala kapudungan mo kasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambiyanin kaya kang adipan, i Francisco a kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang obispo pari at ding mabilga kapudungan nagyawa mong sariling keka. Mapamakadulong igpa, pakiramdaman mong panayin ting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipo na ding sablang mong anak, na pa man makasawot. Ding kapatad ming mayamong nabi at ding sablang kek may matulat may monakit king yato, malugod mo sa ang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking udina, pagkadub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatana, kambenat kaya, o Diyos, igpang mayupayang tutu, kagam ning banal na Espiritu. Pupurian dakat parangadan, manggaman king adanganga. Ngeniking mit mong kapanaligan at lugod, mausta king igpa karengamanong tiro ng Jesus kaya katamo.
Ikabus mo kami king sablang Marokoy o Ginoo, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakadudu, parati kaming miligtas king pamanalipan ning kasalanan, at mikabus alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Diyos, sa igpaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na ka rin kayang apostoling kapayapan, lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, nunay pasnan mi kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. At pamayapan mi ang panbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabiyang pon magari, manggaman king ngalanganga. Amen. Kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimuri. Ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo yung kordero ng Diyos, niyo'y lalako king kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayawos king apunanan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyang amano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo, o Ginoo, pasalamatan da ka, karating banal mong kalam, ing kamatayan ning anak mo at dananaking kapayapan, at patibayan na kaya kasalpantayanan. Mananasanang ing pangasubli ng mebye, dinanaking pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Nukdok tapa po sagdi. Mumunang didi, pasalamatan tala po rin king barrio fiesta, rin king barrio sa Banidia, para king pamagadyada po king kaya katamong prosesyon para king kaya katamong palaspas. Palakpakan tala po rin barrio sa Banidia. Makanyan mo rin po kay bat na ning kaya katamong misa, iatad tayo ing Cordero, kari Mr. and Mrs. Joel and Morena Maniago and family. Ila po rin kaya katamong maging hermana para kaniting daratang Awebi Santo. Makanyan mo rin po, buri ko pong ipakilala kaya kayo rin kaya katamong apostol, kaniting Banala Parmingo, magumpisa po king masamat, Brother Ireneo Basilio. Ingkeng sa Banidia, Brother Noel Supan at Brother Edwin Dizon. King Fiesta Community, Brother Kimson Magat, ang po kay Brother Olimpio Santillan. King San Vicente, Brother Tyron James Ambohia, ang po pa Roman Quezon. King Sitio Mabaluco, kay Brother Fernan Gomez. King Barrio Divisoria, Brother Randy Codis. King Barrio Sebitanan, Brother Ronaldo Remiendom, po kay Brother Brian Sunga. At para King Barrio San Miguel, apin Brother Edmond Leasing. O ikitso po kanya nalala pong kawala. Bayod dahil sung ating mawawala. So sana kareting banala parmingong areti, pare-pareho tapong ipapanalangin. Banking pamagmasusita mo kaniting banala parmingo, mas lalong ipasig na kaning kaya katamong kasalpantayanan, at ing kabanadan, mas lalong midablab. Talakad tapo. Bukas sa tintapong misa, abak po 6:30 po Ketking Parokya, retang sablang mamindisyon pasyon, nagkatanda ko po, na tumagon mo rin po bukas. Uling bukas po yung pamamindisyon, king pasyon, kareng magpasyon at kareng magpenitensya. Inginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo reng buntukyot manigap po king bendisyon ng Diyos. Balikdan me, ipaniga po miyaw ginuin ng kaya kang pamilya, apauli na, inginuming Yeso Kristo, na pikakunwan idaw ning sarili na karenggamat ding marawak at sumukuking pamaylas at kamatayan ng krus. Itiadwan mi kaya ko Diyos king kapamilatan ng Yeso Kristo ang anak mo, amabiat magari kambe mo king kametungan ng banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ginuman tabeya at bendisyonan ako ng Diyos at ubos mayupaya, ingigpay anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa midawon neo metam king lugod ng Kristo. Salamat, King Dios. Maya payabak po kaya ko nga.